Dostlar, bugün sizlerle PUBG videosu çekeceğiz ama burada gözle her şeyden vuracağız. Onda başlayaq da. Bu kaçsa pis olacaq. Bakas baba eli baniye o. Kaç tez ol. Tez ol. Bakın indi bakın gözlə şapıldaladım baxsa. Bak nasıl gözler tanrı taktımsa. Gerçekten. Ben niye ise çarra. Bak elim ağrıydı oynayamıram. Vallahi elim ağrıydı oynayamıram. Sen oradan gelip. Niye sen? Niye? İçleyeceksin. Ayda başka dostlar bir tane başka şey gidip geldi. Yani bir tane başka haritacı. Bu nedir? Geldiyiz dostlarla teze paltarla geldim. Teze de hindi açtım. Hindi şeylerden aldım. Dakika gözüm kaşındı. Hesabım gitti niye? Zafeti. Elim elim baba evde açım ağrıyor. Yat aşağı. Gitti aşağı. Dostlar burada üçün mənlə vs atmaq istəyir. Adını yorumlara yazsın, ataq da. Problem yoxdur mənim üçün. Adınızı yorumlara yazın, vs ataram mən sizlə. Gözləyirəm. İndi kim yazır? Gəldə qutarır. Özüm bilərək oynamıram. Vallahi özüm bilərək oynamıram. Allah haqqı. Özüm bilərək oynamıram. Özüm bilərək oynayacağım. Ya oynayacağım. Yorumlara yazın adınızı oynayaq. Şimdiden başlayaq. Allah haqqı bana keşke yatmasaydım. Oturaqlı olsam yaş olmam. Puh. Yani Bakacağım Vay yedi akımın niye ölmür üstüme bakayım. Bakacağım bağırsın. Babamın yaxından oynayabilirim. M24'te AVM'de M24'te akşam AVM'de çox pisəm. AVM'de yaxından oynaya bilərəm. M24'te də yaxından oynaya bilərəm. Uzaqdan çox da qəş oynayamaram. Ne ölmədin sən? Allah'ın olsun bana elə bir hiylə kimi oynayır. Mən vururam, o vuranda mən yiyirəm, mən vuranda o yemir axı. Yat. AVM'de çox uzaqdan tərpənməm. AVM bot çıxaram mən. AVM'de çox şey atmaq istəsiniz. Bir dəqiqə AVM necə seçək bizi? Ama da benim karşıda. Evet. Niye yesen?
M24 yaxşıyam. Amma M24'üm yoxdur, hesabımı çaldılar. Oynayışım da gedib. Nəsə, əvvəllər oynamırdım, lap əvvəl. Oynuyordum, sonradan bir... Sonradan zəifləmişəm. Bəs hara düşdü bu? Udur ya adam beni. Yat aşağı, botuşka adamsı. Abimə də istəmədən yaxşı oynamışam. İstəmirəm. Ayda tərpədən oturaqla oynayıram mən. Dəqiq oturaqla oynayacaqsın. Yataqdayım indi. Mindim yatağı. Baba təkcə göstərəcək. Dəqiq. Gəl. Baxın da əlim ağrımır. Şimdi batara oynayıram. Mən də yalan deyə bilərəm. Yalan demək istəmirəm. Kimi oynayıram. Amma bağırda durmamalıyım. Mənim səhvimdir. Allah'ın da planşetin arkası çok pis kızıb, babat kızıb. M4'də yaxşılaşmışam maşallah. Ama bunlarda yox. Dəqiq səsi var. Sağ ol. Aa ve benden geçer vurdum. Gitti. Vuran değilim yani. Bende biraz şey olur. Çok dakika, taş 20 saat, 18-16 dakika. En çok burada 15 dakika durabilirim. 16 saat dursan. Hayda. Bu terakkitte baktım.
oynayamıram. Bayağı oynayabilirdin sonsuza bir kere. Ne oynayamıram hiç. Of. Shit kızım oynayamıram. Ağzımı açtıracağım benim oyunu. Yaşar vuruşluğu yenmədim əziz dostlar. Neyse. Dostlar sağ olun. Hələlik. Hoş kalın. Videonun devamı gelecek. Sağ olun.